we are a channel of Shanghai TV station, and we are the only English channel in Shanghai, and one of the two main English channels in China. Verdensudstillingen Expo 2010 i Shanghai har øget den kinesiske interesse for Danmark. 2 tv-hold har derfor taget turen rundt om kloden for at se nærmere på landet, der har lånt sin lille havfrue ud. De besøgte VIA University College i Horsens og Aarhus for at producere indslag til 2 tv-programmer om det danske uddannelsessystem. Programmer, der ventes at få op mod 100 millioner seere. The Danish pavilion is probably one of the most interesting pavilion that audience want to look at, because your famous national symbol, Little Mermaid, has been transported to the pavilion. So apart from that, I do believe Chinese people want to know why Danes are probably the most happiest people in the world, and what's exactly behind this beautiful pavilion, how the real Danes live their life, what's their culture, education, everything looks like. So we Chinese people do want to be happier people too, so you want to maybe learn some experience from your Danes. TV-holdet besøgte blandt andet Constructing Architect-uddannelsen i Horsens. I was very surprised to see in the classroom in a university that there is not a professor standing in the front and just lecturing students. Students are in groups discussing and do their own projects, and it seems so free and so lively. The kind of atmosphere is very rare to see in China, so I was very amazed. Pai Li, der læser til Constructing Architect i Horsens, blev interviewet om, hvordan det er at studere i Danmark. They're very interesting in why I chose Denmark and why I chose this major, and how do I think it after I have been here for almost 3 years. Yeah, that's what they ask me about it. I've been here with different people from different countries, so this is a very attractive experience when I go back to China, to be more international. Hos VIA University College oplevede de kinesiske journalister en anden læreproces, end de er vant til. I Kina arbejder de studerende på en helt anden måde. Their burden is really a lot. They have to do a lot of homework, and they have to work extra hours on weekdays or holidays to keep up with the exams and other students. But this might not result ideally as a learning process. While in here, I see learning doesn't have to be a suffering process. Students can learn from a very happy procedure. So I do hope the educators in higher level will see our program, so that they can think about how we can introduce the system, introduce the philosophy of education into ours, so that our students can be liberated and get to learn things. TV-holdet besøgte også pædagoguddannelsen Peter Sabroe i Aarhus. Stemningen i sportshallen begejstrede TV-holdet. I Aarhus stillede VIAs prorektor Peter Friese op til interview. Han er glad for den mulighed for eksponering, som Expo-pavillonen i Shanghai og TV-programmet skaber. Det er en helt rigtig ramme for VIA at blive præsenteret i en bredere kinesisk sammenhæng. Det vi ved om, hvad de har interesseret sig for, det er den måde, vi underviser på i Danmark. Det starter jo egentlig med, at de var interesseret i VIAs undervisningsmetoder, som helt tydeligt er anderledes end det, de kender. Man kunne sige mindre autoritært, mere action fra de studerendes side, så mindre med, at professoren snakker og fortæller de studerende, hvad de bør vide, og så skriver man det ned. Og mere noget med at udvikle viden i virkeligheden sammen med underviserne. Det vil være noget af det, som filmen viser, og som jo er noget, vi gør i VIA i samtlige de uddannelser, vi har på hver sin måde. VIA University College har allerede gang i en lang række projekter i Kina, og mange flere er på vej. Vi arbejder med noget konstruktøruddannelse i Beijing, og vi arbejder med en pædagoguddannelse i nærheden af Shanghai, og vi har også nogle aktiviteter i Wuhan og i Guilin. Men det store skridt, det er det, vi nu forsøger at lave i en meget stor by, der hedder Sichuan, hvor vi samler alle vores kræfter på tværs af alle de mange uddannelser, VIA har, og prøver at lave et VIA China,
i Sichuan. Det er en millionby, som i sig selv er større end hele Danmark i indbyggertal. Vi har ca. 1000 internationale aftaler i hele verden. Men Kina er et land, man ikke skal ignorere. Og det er en fornemmelse af, at det er et tog, der kører. Det kører allerede rimelig hurtigt. Og det er klogt for Danmarks største professionshøjskole at være med sådan fra en tidlig begyndelse, i stedet for at vente og se, hvad det udvikler sig til. Så formentlig er vi med til at udvikle det, som et dansk uddannelseseventyr i Kina kan blive til. Så jeg tror, at det kan hjælpe VIA rigtig meget med at gøre meget tydeligt opmærksom på vores eksistens. Og det kan også hjælpe Danmark i almindelighed